Kovel chuan the greatest entertainer Thih na siya mase kumsang kazakwa somsari pasari August ni somparuka chuan Elvis Presley chu kumnau pangte in aboral vetani athi chan hi atira chuan heart attack ni nan soya mase anu an soile dan chuan drugs overdose an ti ani athi na hian mi athong na sa ema anu a chuan athian hai tak pakhat chuan Elvis athi chan hi aron soi Danglam vele ta ani chuan Elvis hi drugs overdose wanga thi ani lawa ama le ama ain thatani aron ti ani Elvis Presley hian August ni somparuk nia azingron tho chuan in hlan hate aneya chumi hnuwa ama le ama ain thatani mase engwange ni ta adu apiang nei thei mishing chuan engwangin nge ama nunna alak ringot angni eng chuan nge chutiang thil chuti tirta angle mase mitam tak chuan Elvis Presley hi ama le ama ain thatani ti hi an oi thei lawa ama ero chu David Stanley hian eyewitness te aneya chuwang chuan kan chui chiang don ani tuna hian kong sang in kan chui dona ani top ni akhan eng tiang takin nge ahuna lo man ti chu Chhuichhuah kan tum don ani Elvis Presley tan chuan ni tina damdoi ai hi ati dan tur pa ngai vere ani to a chunga damdoi ai thin jinga chuan ol sam te ya edik thei mai chi po a om tel nge ani abula om thin te chuan Elvis hian hetiang damdoi hi kumsang kazakwa somnga pariada tangkha na ai chan antia chuti lai chuan Elvis chu sipaya atran lai le mundanga a om lai ani hubabi hi junior high school la kan lai atang to a Elvis chian ania ani hian Elvis san chin po filma hial aron siam ani kha ani nen hian mun tam taka kanin zui to in har san na tam tak po kan ma chon dun to ani sipaya tanga achuat nu chuan Elvis chu movie lama le thil tam taka a in lan chho tran ta Elvis du ber chu actor thatak ni hinia mase director lam te chuan achang tu bera an da chuan poisa an lo tam an ring lawa chu chuan anun kong chu nasa takin a her Danglam ani chu tianga movie lama a lo cham tak nuwa chuan Elvis chuan kong dang aron zo le ta lo thlin na lam tuang zo turin kong bumbo aron zo ve ta ni Elvis hian eng emo aron ki chho ve a sual lam kong po aron zo ve na sakhop mai hetianga Elvis aron lar chhota ka hian nitin mai ni sangtel hi akota hian an pungkhom rengang ania ama po hian nin chang chu anei ve thina ni tunge ania enge ani ti ain zot fo thina a fencing hi chuang te chuan lalini an ti thina ni thil chi sang atong ba ka mangai tu po tam tak atonga loman le ro puina po tam tak a hlo chuak rengani mase anun chu khohara drugs atina sat ema wangin kumruk don lai lo nei to anu pui Priscilla nen chuan anin then pha ta chu anin then na chuan Elvis anun tam tak hi ati chi ani ati theiome khati anu pui na han kalsan ta ka khan athin nu ke chia engkim hi abo vek ni hian a hria ni thil danga chuan konga mule mai thina mase tuna ero chuan konga she to lo ani nasa takin asafara aril ru po kha a ha em thina chuwang chuan damdoi po ai na sa le ani aso nei tur po a cancel na sakhop mai kumsang ka zakwa somsari to blama chuan athian ngai vai te chuan Elvis hi draksa ain ngat top to ani antia eng tiklai po in ven rengaya om to awangin David Stanley a phe hi chuan a om chil topa ama mo apiang an lam sak char mai ani keini hi eng tiklai po Elvis abula om reng thin kan nia Elvis hi ei tur dumi takani baka mamo sang anga ema damdoi en kolpo angai fo thin ani an damdoi pek thin te hian ama chu ati chaw zo ke moni o i mai thei tur hi nia heng damdoi te hi alet sari vekina eya chu baka heng damdoi te hi man chuan lo om tak vekan ni atlang puin Elvis hi zingdar ni le dar thumin kar vela aron har thin ani adam doi te ai zo nuwa chuan cheeseburger le alu kan ro te aya chumi huwa chuan amu hil ta thin ani masia chang chuan cho ai lai reng po hian amu thu man thin hemisan hian Elvis chu dar kar rei lo te amu nuwa avoi hi na ta aron har le a zingkar ni do a mase engang thei chuang lo ani mun adam doi ai na sat em wang chuan ataksa po chu a chaw he to ani ti a hriata mitam tak chuan tharuk ei turani yang antia mase ani ro chuan voi ko eya akmangani drugs chung chang hi kan soi dun thina
ani chuan jaksi kamamo lawa mase ka taksa hian amamo ani tin min changtlat zela thataka ka soipui changpo chutinga min changtlat zela wang chuan atopa chuan ka beidong ta kangoi san ta top mai ani David Stanley chuan Elvis a hi voi tam tak a interview thu a soyani min ka atuma mase min kap tak tak don lo ti ero ka sia Elvis a hian engemaw tak chu vei anei ani Elvis a hian depression anei na sa ema poisa tam tak thok chuak thin ma se a thalo zonga anun tlatawang chuan atopa chuan a poisa te po a hmangzo tanta a manager chuan turdang abuat sai sakle a mase taksa chu alo fit tok to lo baka ani turpakin alo thau to a rock and roll lalpa ni thin chu a chauta ani mase Elvis a chanchin chu an ron chu athar le tanta a hring nun zong zong aron phor chuak veka engkim mai chu aron soi chuak veka ni hemi tuma hian a fence den overweight le mel chetak maya an mu voi khatna ania lekha bulama inziak an lo shevek to sia mak an ti thu bak soi turan thelawani ama po khan achunga thil thleng kha makati thu a soi chuak hian ani kha ama hian veilian taka omni hian a hriata aril ruha zia po a hriat thei ome tura kalte po adu to lawa engma angai tu thei to lawani ama hi a buai zo vek to a atopa azon chu chan na ani athil vei chu a chan na huwa chuta tanga chu adua ma se a muzo si lawani ka mu nun ber chuan min mang tha a tapa ka mangai che min tia chuan min vai liama chu bak chu adam line ka mu to lawani Elvis ani hung hi mitlem te chi in an thia hemini hian engkima danglam na mu tura omani azan cho po chu ei mai thaya buat sai ania adam doi po chu chop ani in ama mi aya tam chop ani ma se chung zong zong chu engtin ma a khoi tlat lo Elvis a pial nu jinjari chu anung chunga Elvis a munung bertu ania report ta alan dan chuan dar ko le achan vea Elvis a hi bathroom a akalani chumi nu reilo te a chuan Elvis a chu thia mu anita doctor ho po aron thleng thuaya a nu reilo te a chuan David Stanley po aron thleng ani arwang chu mun takin ka en vea ka soi ma sak ber chu iwa han cho tak em ti hi ni tun ma chuan ka bena sa thina ka kawa piang hian tuna a thina lai hmuna hian ka om aron ti thei ji ani David a chuan in chiu na man ruwa zong zong chu arwak vek ti thu a soya heng tam doi zong zong hi voi khata a ei veka a chan chu anun na la ka tum ti na ni official report in atalan dan chuan a thi chan chu a thin phu that lo wang ani ti ania natna mak danglam takani ke chuan dam doi man sual na nu ma engma mu ka nei lo ani Dr. Kevin Merigian hi mithiam takmai ania ani chuan heng autopsy report te hi ngun takin a chui chiang vekani theory tam taka om theya ngun takin kazir chiang ani thil ni thei tam taka oma ma se a thi chan hi chu odi ani lo a thi na chan ber chu thil dang engemaw tak wang ani enge niang enge a chan ka thil rin hi ati nge nan chan chan tur ka zong ani lowa ka thil hriat ka sil mai chewani khang dam doi zong zong khan Elvis a hi ati hlum thei veka chu Elvis a po hian a hria in chiang takin a hria a chan chu ani po hian dam doi lama tlem hriat anei ve ni a zan nung bera khan eng chunge a soi doctor ten chiang takin a taksa an zir chianga mi tam takin an soina sa em ani ama kha sa khomi takani ti po ka hre chiang em a adu zong ka hriat baka ati tur le ati lo tur po ka hriani eng po chuni se Elvis a khachu chan om lo chuan a in ti hlum ka ring lo ani Elvis Presley hian ama nun na hi ala em eng tika emo chuan ti chian ala niang Elvis apa hian heng official autopsy report azo nu a hian ama nge in atilea doctor te thil mu chua hi tun thenga hriat ala ni lo baka he result hi kumsang ni som ni pasari thlengin tu ma hriat theilowa thuplat turati ani